itu kini lola pini personal ipu nak titi kita alam ahok bang aketi arlen keti bang ame thang hem be pick de chief minister da bang lo te hadak sina do titi ame thang hem halata chief pe phuk thu da si ko ana puti pe no ne si non ki kim thu ada thot sia ko ki kim thu ma thada arni sia ta ni tu di phu tao na long ma lo kar bia tu de no na nang le tu thek long lo kom lo a hem ma ve hala tu la ke do pong a hem ke la ka man du chot ana ar pong anda rak lap lo la son ar pong ka ke rak re de a hem jong si alam li a me thang a hem ge already do no ma ja ke maybe chief minister ta nan do mi set han de ke a ki free ya kam me de to ke la free de ra alam li non ko ano ma poisa koros ji hala so poisa pen in lo ma ratum a hem kim pi de so de khum phar ro so se te alam li kim bu ita non kim pi pe de ki pen lo be di la ki pen lo bi ya ki tu le pen lo kim pi ne de lo kar pi to ma in lo ma ratum man hem kim pi ne de lo alam li ame thang hem lan ta che theng tu rai rai de lo non ki pen ante la hello six schedule ke nang ko atheke itu phanang pitet lo allo ke aron ke itu chini ne de ama akapre ana tuma tharo a hembe ki biprira aki migi kim ji aron re ma tharo mage sida lage hembe ki biprira aki migi kim ji aphan ma ga li lage det ki kim ma ba jis six schedule ke det ki kim ing lo ma rat a det ki kim. Sixth schedule is not only for Karbi, it is not only for Dimasa, it is not only for Kuki, it is not only for Renwanaga, it is not for Garo only, it is not for Khasi or for any other tribe only. It is for the tribal people. All the tribal people in sixth schedule area are equal. And to make us equal with other Indian people, this sixth schedule has been given to us. So, the question is, then why? Kopilon de equality puke. Equal bukaliye chihuman bukaliye mante. Kali lamthe sonido. Equity putalo lapen equal putalo. Jingbar cik pulo lapen kapacing barya pan kumar panoma kirung nang po halabang si equity de non bisaralam dak football field football ka patu dolo tiket nangelang dunde tu tiket ke namun sang nito majina putu ayat ne constitution section tu ne hala article 14 bodi 14 16 along with pudo Pirthe ke karpiat India so ang ke choman pula lapo nang tum da nang tum schedule tribe atum ang si nang ya kong do choji long le da nang tum si cherai long choji vote da nang tum si pilong choji lapen ke election da nang tum si council long contest long choji pukai la ke chok chi itu mana punon adema constitution long ke pudo equal Kado eta cehuman Jingbarcik an ke ande ko pulo Jingbarcik pulo preamble nung katoklo constitution lo bangso constitution nung itoklo India so ande cehuman cik pulo ninghok ka dome dame jata kleme pulo ama itomhan nanga pacehuman pacehuman medet dia phan itomhan la six schedule na pitudet akahe nolo mala kali lo la so kapi chun jia pan la homan tu jingbar chit walam kapi chun jia pan la nang pinang kok la bang nang pinang kok lo six schedule kang tang la rokong la lap to bang to Ingnek में alam la दे तू मिटी खेती ला permission के लोग ये फान SP लोग नीली दाम लो SP पुलो अपराध नीली ini तुम ha
di pu adung si ilitung labang throk adom phan ka welcome ya phan pinai pu lam la pelo nili phan pu rek la ke nili long anu ra prek dulan bahin bang thong du nili long nai pu lai pu helo nang tum dak di pu ma ke non ma long son meeting ke thepi nang ni ate nang tum hadak so ki hola mangai vitamin lo hala mangai nang tum claim link claim no hada mangai vitamin lo nang pudon lo sita di phua ma ke bi nang ni ate ma porikha do buyo asona porikha do porikha ke gohanti si ong su chon lang ni hok ka porikha ke jolo ma tha am api ma ne li dang